chẳng tẹt tôn cho mùi năng trong nói free kick ní mùi tiết bà ta ca bị nấy nó cứ về chạy chia bà direct rồi có indirect đây bóng bà miền direct free kick indirect free kick nó không nó vì miền tràn sàn phiệp bà vẽ pon cho mùi indirect free kick nó cứ chỉ tôi tới kỳ lấy nhà tòa rộp bắt nè tí pí bàn chặt trôi bà cho tí bà nè mà nó bà chớ ta ca cầm nót thạc bà năng direct rồi có mình direct nó cứ cầm nót tam về cầm nót nó không cho bắp miền trẻ lẹ bà ồ mà than nó không direct free kick miền đọp ở chẳng từ miền rung miền pua miền tiên miền bọc anh nó nghe miền tạ miền strike miền ấy chẳng anh nó cứ rất là không direct free kick indirect free kick đôi thì họ nè chăm ti con lên mà nè anh pi hay chẳng tới nè chăm ti từ tua ba pi mất room còng miền ha nè dương nè còng tầm muối dương miền mầm nón chai tàn á và chu nói nè chăm ti gọt chặt ba lên dương đau từ lưỡi phía trái cứ nè nóng nè chăm ti buồn mà thời hay mùi tiết bẹ con chỉ mùi nâng ca lên đôi cua thằng đôi dùng khi lược trường phụ tay ọt còn thách ọt ấy nó miền tràn bà bà dương thì gì mà cứ toàn dương vô nó mới dương bền nữa lên bà chẳng chụp việc chuông phải mật mỏng này đấy ca bị nấy đôi khi đi đấy có thử bài trái còn là bị chẹt mùi thà nơi pe roll cầm hot direct free kick pe là nơi không tây penalty cứត្រូវតតបាល់ penalty បាទតែបើ indirect free kick គឺអត់តត penalty ទេបាទតតបាទចឹងជំរាបជូនប្រិយមិត្តម្ដងទៀតណាបាទនៅក្នុងការបាល់ពីនៃបាទ free kick នេះក៏ត្រូវបែងចែកចេញជាពីរដែរបាទគឺមាន direct ហើយនិង indirect បាទមានន័យថាអាចនឹងសុទ្ធមួយជើងផ្ទាល់ហ្មងអាចចូលចាត់ទុកជាការបាល់ចូលបាននិងមួយទៀតទោះបីជាបាល់ហ្នឹងគឺ indirect បានន័យថាអត់អាចមួយប៉ះចូលទីបានទេបាទអញ្ចឹងតតែពីរប៉ះបាទទើបអាចឲ្យបាល់នឹងចូលទីបានអញ្ចឹងចំណុចនេះប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តខ្លះនៅអត់ទាន់ដឹងហើយប្រិមិត្តខ្លះថាអីបាល់អញ្ចឹងមិនក៏មិនព្រមសុទ្ធបាទអញ្ចឹងមិនក៏ចាប់អាចពីរប៉ះបាទក៏ព្រោះតែបាទលួចបាទបងកញ្ញាគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងចំណុចខ្លះទៅគឺមិនមែន serious ឬក៏បាទដូចគាត់បងលើកឡើងមិញគ្រាន់ថាត្រឹមតែ direct មួយគឺមាន10 20ចំណុចបាត់ហើយ10ចំណុចបាទ10ចំណុចបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបាទអាញាកណ្ដាលនឹងសម្រាប់ចិត្តបាទទៅកន្លែងដែលការបង្កកំហុសហ្នឹងតើបង្ហុសធំប៉ុណ្ណាវាចូលក្នុងផ្នែកណាមួយនៃដែលច្បាប់បានចែកបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងតើណា indirect ហើយគឺទៅតែពីរប៉ះប្រិមិត្តខ្លះឆ្ងល់ថាចុះចាំបាច់បាទល្មៀលបាល់បានតិចឲ្យគ្នាឯងសុទ្ធទៅអីបាទតែពិតអាហ្នឹងគឺត្រូវតែពីរប៉ះដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តចំណុចខ្លះនេះបាទប្រិមិត្តខ្លះនេះក៏បានស្គាល់ហើយបាទតែគ្រាន់ថាថ្ងៃនេះគឺជួបជាមួយនឹងបងគឺមានបបពិសោធន៍មែនបបពិសោធន៍គឺអញ្ញាអតីតអញ្ញាកដាតែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ការតែម្ដងថាតើរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តដឹងណាបាទមិនមែនបាល់ទាំងអស់គ្រប់ការ free kick គឺសុទ្ធតែត្រូវឲ្យសុទ្ធតែមួយជើងហ្នឹងត្រូវឲ្យចូលនោះទេបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺត្រូវច្បាស់យើងយល់ពីវាទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យតែចុះឡើងប្រិមិត្តថាអីអាញាកដាកាត់សេចក្តីមិនត្រូវបាទព្រោះអាញាកដាក៏ធ្វើទៅតាមលក្ខន្តិកៈច្បាប់ដែរ